Mutesi Jolly yabonye izuba tariki 15 Ugushyingo mu mwaka w'igihumbi 1996 avukira mu gihugu cya Uganda. Jolly akaba ari umuhererezi mu muryango w'abana b'iwabo uko ari batandatu, abahungu batatu n'abakobwa batatu. Mu gihugu cya Uganda niho yize amashuri y'incuke ndetse n'amashuri y'abanza. Mutesi Jolly amashuri y'incuke yayize mu kigo cya Baby Angels Nursery School muri Uganda. Amashuri abanza yayize ku kigo cya Hima Primary School kugera mu mwaka wa 5. Nyuma yaho umwaka wa 6 w'amashuri abanza yaje kuyiga mu Rwanda mu kigo cya Remera Academy. Mutesi Jolly kandi icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye yakize ku kigo cya Kagarama Secondary School, ni ikigo giherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Nyuma ya icyiciro gisoza amashuri yisumbuye yakize ku ishuri rya King David Academy. Yiga ku ishuri rya King David Academy yigaga mu ishami rya History, Economy and Literature. Jolly yasoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2015 ndetse agira amanota 67 kuri 73 mu kizamini cya leta. Mu mwaka wa 2016 nibwo yitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Mu mwaka wa 2016 yegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda ndetse mu uwo mwaka yabaye umukobwa wa mbere mu mateka uhagarariye u Rwanda mu irushanwa rya Miss World. Mutesi nyuma yaho yagiye akora imirimo itandukanye, aho muri 2021 yabaye Vice President w'irushanwa rya Miss East Africa. Hirya y'ubuzima bwo kwamamara kwa Mutesi Jolly, Mutesi Jolly ni umukobwa w'inzobe ushinguye, aho indeshyo ye ari 1 na santimetero 76. Ni umufana w'ikipe ya APR FC mu Rwanda ndetse n'ikipe ya Arsenal hanze y'u Rwanda, akaba akiri ingaragu. Njye nitwa J in Zen Business Group hamwe na Zen TV. Ndabashimiye.